je to skroz do Alana Letanga. Letang pogodio je to tamo u bloku, ostao je unutra. Spasio je Gio Fog. A Prpić, Kinasević truknuo za Prpića. Prpić! Prpić! O, prvi kut, prekrasno, 1-2. Osmi ove sezone za Joela Prpića u 8. minuti. Vidjet ćemo to sigurno još jedan puta. Lijepa akcija ovog prvog napada. Vrlo lijepo odigrano i snašao se nekako Prpić. Dobio je pak malo u noge, da tako kažem, ali prevario je Manroa i pogodio u prve rašlje za 1-2. Dobra. Gospodin Jelinek sudi kazneni udarac. Da, Marton Vaš, broj 42, ide 2 minute zbog interferensa, zbog ometanja i bit će kazneni udarac. Ipak se vraća Vaš, dakle bit će samo kazneni udarac, ništa od 2 minute. Sjajna prilika za 2-2, ide Tom za noški ili Manroe. Manroe, ipak Manroe, išao je na udarac za noški, ne na dribling. Da, na udarac kroz noge. Takozvani 5 hole, nije pogodio. Još 49 sekundi je igrač više, Albe to također treba uzeti u obzir. Ali to je ono što smo više puta igrali ove sezone, ta brzina. Medveščak ima penalty killing, dakle obrano sa igračem manje 6. Kroz na drugu stranu, ali nije ni to prošlo i uzima Naglić. Naglić će sada ukrasti još pokoju sekundu. Dobar udarac i gol! Gol! 2-4. Pogodio je Adam Naglić nakon velike pogreške Manroa kojemu je taj pak doslovno procurio ispod rukavice. Vidjet ćemo to još jedan puta između tijela i rukavice. 14. short-handed pogodak ove sezone za Naglića, odnosno 14. Naglićev i 14. short-handed Medveščaka. Odličan udarac i između tijela i desne ruke je to nekako prošlo. Kao glava jer je toliko puno povreda se događalo. Ajmo sad pokušati zabit, nije uspio Kinasević. Još jedan put je obranio Manroe, nastavlja se napad Medvjeda. Još 25 sekundi sa 2 igrača više. Benem! Benem! Odlično, pri 5-3, imat ćemo sada 5-4, minutu i pol. Da, imat ćemo minutu 29, 5-4, jako dobro. U samo 3 minute uspio je Medveščak se vratiti u utakmicu. Brent Benem je strijelac i to na powerplayu. Proradio je konačno i taj powerplay. Medveščak ima najbolji powerplay u ligi. Jedna utakmica je već završila kad je pobjedio Linca sa 2-3, a Salzburg je izjednačio na 5-5 protiv Olimpije. To isto završilo u regularnom dijelu. Što se događa u zadnjem kolu? Idemo sad.